Il-Prim Ministru Robert Abela jidher li huwa sodisfatt bl-ispjegazzjoni li tah il-Ministru Anton Refalo brabta mal-każ ta' Totorina, Cosa Nostra u l-proprjetà li għandu fil-qala bil-veduta tal-Fliggu. Dan wara illi aktar kmini din il-ġimgħa investigazzjoni mill-ġurnalisti tar-Raj xeħtet aktar dawl dwar il-fatt kif mis-snin 70 u 80 il-kapo dei kapi tal-mafja Cosa Nostra Totorina kien ġejju sejjer f'pajjiżna b'wieħed minnhom sansitra jikkonferma u jara f'proprjetà fl-Arb u oħra fil-qala fejn Rina kien jirrisjedi f'Għawdex. Inċidentalment din l-aħħar proprjetà qiegħda b'kirja f'idejn il-Ministru Anton Refalo u ilha għandu sa mill-2002 Brefalo jinqabad mill-ġurnalisti Taljani iħodd pittura minn van u jdaħħalha fl-imsemmija proprjetà. Hawnhekk il-ġurnalist staqsa lill-Ministru sensiela ta' domandi fosthom jekk kienx jaf min hu Rina, Brefalo jinsisti illi le. Dan fost diversi mistoqsijiet oħrajn li l-Ministru ma kienx jaf iwieġeb u fl-aħħar nett spiċċa kellu jaħrab bil-van u qal l-istess ġurnalist Taljan biex ma jindaħalx. E lei è un ministro della Repubblica Maltese? Sì. Le potrò fare qualche domanda? Noi abbiamo scoperto che, abbiamo saputo che questa potrebbe essere una casa in cui ha vissuto Totorina e latitanza. Non lo so, sì. È notizia per me. È una notizia per lei? Mistoqsim il-ġurnalisti tlieta fil-għaxija l-Prim-Ministru Robert Abela insista li huwa sodisfatt bl-ispjega li ta' Anton Refalo. Jiena nista' ngħid li min-naħa tiegħi jiena sodisfatt kompletament bl-ispjega li tani il-Ministru Anton Refalo u m'għandix iżjed inżid fuq dal-każ. Bħalissa aħna fil-Kabinett tal-Ministri ma niddiskutux spekulazzjoni. Ġi ma diskutejtux din? Jiena mal-Ministru Refalo tkellimt tani l-ispjegazzjonijiet kollha. Mela tkellimtu mhux le? Ma ntlekx li tkellimnija fil-Kabinett, bejlx nitkellem jien l-Ministru Refalo xi jiġi diskuss fil-Kabinett huma żewġ ċenarji differenti u żewġ sitwazzjonijiet differenti. Tipprovax iddewwar dak li nkun għadlek. Tkellimtu ġifieri. Tkellimt miegħu tani l-ispjegazzjonijiet li kienu meħtieġa, rajt ukoll id-dokumentazzjoni li kienet meħtieġa u jien sodisfatt bl-ispjega li tani. Jinkwetak il-mod kif irrisponda l-medja Taljana però? Għandu l-istil tiegħu ta' kif iwieġeb, jien għandi l-istil tiegħi. Magħruf kemm huwa dilettant tal-arti u l-pittura, allegatament Anton Refalo tjuża din il-proprjetà fil-qala b'veduta onika bħala store. Fost l-oħrajn sabiex iqiegħed l-affarijiet prezzjużi tiegħu inkluż l-opri tal-arti. U propju hija din il-proprjetà li qed tixħed f'baħar ta' suspetti lil Refalo partikolarment bil-mod kif wieġeb lill-medja Taljana. Robert Abela jgħid li dawn jistgħu jgħidu li jridu. Stiamo cercando di capire di più della latitanza di una persona. Chi? Totorina. Non so chi è. Non sa chi è? No. Il-medja Taljana tista' tagħmel domandi kemm trid. Jiena li interessani huwa il-fatti. Chi l'ha comprata lei? Non è le sue affari. Ma io mi faccio i miei affari, ma scusi, ma non le incuriosisce nemmeno il fatto di quello che le stiamo dicendo, Ministro? Mi faccio gli affari tuoi. Ċertament, l-aktar li spikka matul dan is-servizz kienet l-attitudni evażiva ta' Refalo u l-fatt li qal li ma jafx min hu Totorina mistoqsija jemnux Abela kien evażiv anke hu filwaqt li konferma li Totorina kien fil-Gżejjer Maltin. Inti temmnu lil Anton Refalo li ma kienx jaf min hu Totorina? Kif għadt lill-kollega tiegħek Totorina kien dak il-bniedem. Indubjament kien jidħol f'Malta fi żmien. Il-mistoqsija dik. Le għax dik il-biċċa diġà nafa diġà weġibha. Inti temmnu lil Anton Refalo li ma kienx jaf min hu Totorina? Nieħu gost nisma' lill-medja li qed tagħmel din id-domanda mleta lil Clint Camilleri qabli jekk jemnux, jekk ma jemnux. Inti tafx min hu, jekk inti temmix lil Anton Refalo li ma kienx jaf. Jien nista' ngħidlek x'naf jiena. Tajjeb dwar min kien u ma kienx Totorina nafa mill-kodba tal-istorja u minn dak li segwejt fuq il-medja xina meta Totorina l-aħħar li ġie Malta kienet kelli ftit snin ukoll jiġifieri dak li rajt huwa minn dak li segwejt ukoll huwa każ li rajt dwaru. Mistoqsi jekk iddiskutewx din il-materja b'mod intern Abela tax jifhem li d-diskussjonijiet fih dan il-Partit Laburista ma sarux. Intom internament investigajtu u tafu fi żgur tista' tikkonferma illi bejn Totorina u Anton Refalo ma kien hemm l-ebda xi tip ta' kuntatt xejn bl-ebda mod ġi dan ma għamlu xi deal flimkien jew nkella ma kellhom x'jaqsmu ġifieri f'kirja jew negozju. Ċertament m'iniex f'qagħda li ngħidlek li kien hemm għaliex jiena. Imma di kollox. Din hija ara, ġifieri qed tistaqsini fuq xi ħaġa illi ġrat li se ġrat jew jekk ġrat ta' qabel in-1993.
Il-Ministru Anton Refalo huwa propju mill-qala u ilu fil-Parlament sa mill-1987 meta kien elett fil-Kamra tar-Rappreżentanti mal-ewwel darba li kien ikkontesta wara li kien gradwa bħala avukat fl-1980. Għalhekk awtomatikament diffiċli wieħed jifhem kif Refalo ma kellux idea bil-preżenza ta' Totò Riina fir-raħal tiegħu fis-snin 80 jew sansitra liċ kien idea ta' minnu partikolarment kif ilu jikri sa mill-2002 din il-proprjetà fejn kien propju jirrisjedi Riina.